Lolji. Dapat sote kamar yang mana lu kau tu? Mana aku dekut seperti mana? Gosok berat, dawan terkat itu terus dari mana? Lolji mah? Nak kisah pun ever bukan Eh? Dawan ni pun. Akhirnya, lah wanita kan macam itu cuci berat mari. Mari sini gosok bukan kok? Apa dawan dia nak cuci dulu? Dia aja ni berbina. Kabirat bahkan fahuan ni. Kabramu. Iblis sama guru aja tu kau akakhana. Sun iblis berkurbang mungkin iblis berkabaran nak dawan masa kurbang botis. Dacin tumbar itu cuma kunta gedda ni. Bar mani mana makai tibar. Achi sa? Mani mana makai tibar itu cuma keberas sekali. Chojir. Sawai sundan tamani bos sundan tamner. Asli sini akan mata na tu kumalen monar ke jadi. Akan dia kayak jiras. Baru itu nak ketok dah dengar, ketok dah dengar. Wah ini tu kan ini. Maksud tu guru. Bawa ni wah yang mana itu? Hadir? Wallah. Ati kami lagi sasa? Eh? Tikar bacaan mana dar? Cukup soal bocil leza. Bisa laf sih? Laf sih mana? Eh? Laf. Makai ngacal jewa. Akan bacaan Oh dawa siapa nak itu yang mana gerai ini sih tak? Ayo ini dawa phone mah lewat makan angkau ni mereka. Ayo. makan orang aja. Makan orang aja. Dah aku makai kerana aku lagi. Oh makan tu. Oh makan tu. Macam mana tu sih dah? Hai. Kurban akam singkau lebar betul sah? Wais ni macam apa kami? Eh? Wais ni macam apa sah? Nah, dah betul tu kan mana waran ni? Malu dah. Eh? Ya betul. Me? Magurap besi video abal. Furam ni. Tak boleh terang. Olji में मकाई हाय दवा से कैसे तो दवा तो आंसर कैसे जाओ नहीं दवा नहीं कब दवा डाले थे हैं Ballo अब वो इसी तो फे बक्का चीज़ों कुर्बान बिल्कुल दखो तो नहीं दे बिल्कुल कादिरा से ना ड्राइवर बिल्कुल दखो तो नहीं Aku ballo tak. Aku punya kadir kan. वो इसी नुती सब अकम तो तादरा पीजी Mama tu kau isi. मोहम्मद माओ का हर फे नया है बरसे Aba ballo the tak ni nuda the ber. वो मोहम्मद इसी चकेर फे नया में अब कैसे ते चुना चीबर दवा चुन शेखर राइन करे बुरे से तो फे दवा तो किसी शेखर तो Abo darbande bi masani tu firmas ka. कुर्बान से इसी तो फे Darbande bi afal falakh. अब वो क्या मलारा उनका गद्दा वे समय चुने सबो सिंबान Sallaka aku kabda ballo. सबो अब दिल्ली के चुन सराय जिरावन और मनी गरान करा अब करना करे मैं कल चीज में मैं चाहे मैं Darbande bi nak kisah pun honga. ना नंबर दावन तरह के तेज़ चुन तो शेखा तो खाले न करने mana galianu mana gedor mana galu ना दोबारा ये थी आकाश थी mana समझते थी मतलब मर्चने शेखा उचिन Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin दावत तो और तो कहीं नहीं बोला आम का ये चुन कदर से लगा तरबरी थी मोहम्मद आदम ने चुन फिर किसी नाम है जान रो यार अच्छा आगे ला वंदे करने में देखो छुट्टी करते हैं मारे से नहीं बोले से कुछ को अब दावा दे देना कुछ जरूर Dia aja ni berbina. Kabirat bahkan fahuan ni. खबरामो Iblis sama guru aja tu kau akakhana. सुन इब्लिस पर कुर्बान मुंगला इब्लिस पर कबागारा नगद दावे में कुर्बान बोतिस दच्चिन तुम्बर ये चुम्बक उनका गद्दा बनी बर मन्नी मन मखे थी बर Achi sa? मन्नी मन मखे थी लाबर थी चुम्बक कब्रास के से Chojir. हैं Anpe. सवाई सुंदर तमनी वो सुंदर तमने हैं Asli sini akan mata na tu kumalen monar ke jadi. Akan dia kayak jiras. बर वे चुन अकतो को दादा नहीं वही तो कहनी Maksud tu guru. वो ममता देवी ने डुफे ना नहीं Isas अचर्रा चुन जर्री नफने चुन जर्री लफड़े गुरबान नम बिफने श्रीयान शैतान जनी वो रस्मत तोड़ गरम कर उजे सुधाते हैं नहीं वो गाने वहाँ फिरे तो तुम सेने जेती उसी सेने गुरबान नहीं ले चुन शैतान हम बर्बाद याला करना है गरु गाशी तो दूर रवर तीला वो करे वाता हो जाती क्या चुराई Abu bagan. Ya ballo bagan uste. Bagar Persi boleh lalu kabin. saat kami tipu kami kisah gua makai pun doa ni kabar jadi nami durang serati gua kabar doa sini eh akakhana lip umasati lipida. abuan gawati kasih doktani itu nafurtani itu naral nafar uitani akas tatani mana kisah rara lautani itu anak kami tinggal itu dage ya bare ay jo balam fete itu wo isnu itu jenak anak apa itu orang apa itu mana Uste mah. eh
Sa'aatiin akkamitti dhuftee dhufanii natti manii akkamitti na bare. Mee walumaa dhala isaan madde mana isaa walumaa dhala bakkuma isin jirtu wallee. Oo asiniin banee ulaa. Ulaasumaan madde. Asiniin banee sana asina gargar Mana kana kai isaan kan sirraa gartee akkana lafan da'ee nu gartee minaafatin. Bakkuma hulaan tun jirtu deemee barbaade. Mana kana keessa wayii waa isin kaa'e isin godhee batamu. Yaa waa godhuun waan beena gidaara. Gaaruma kanarra nuuf. Isin akkam jirtan qaamni keessa akkam jira. Qaamni nu Amma deemte qabne wayyoon. Mee isin ol kaasaati. Mee ol kaa'ime qaamni kam jira. Dhaboon bururuqeeti. Mee argana kan mee. Saboo waan hafne gartee jira kan. Alkoon tonto. Mee. Uy. Alkoon tonto nadhiisi. Nadhiisi ballo Aaba kana isin laaffateedha. suutaan kan. Suutaan kan namni borullee fuudhu. Yaa bakka rabbisi fidee. Rakkoon qaba alhamdulillah rabbil alamin. Sababa taataa. Alhamdulillah rabbil alamin. Kan isin jechuun suutaa. Rabbisi fidee moo. Yaa boqaan rabbii na fide alhamdulillah. Rabbiin jaba. Saboo ala kanamtu barbaadeetiin sin ba'a. Eesuma kutee jee. Oo daawwata naa sheekha jechuun sheekhi dawaa ajaa'ibaan na kanneen. Isa qabeeti isa kana fokkolchee qaba jeeti. Keessatti sumaan eegu jireef keessatti bar zaakiraanti maa yaadadha. Dhab guyyeen si yaadadna keessaa hochiise ammas. Waan mee dhiirootiin. So ummatuma waa godhu kanarraa ummatuma sheetii akka mataa keessa jira dhiiroo. Telefoon wayii gurra kan godhan hin ta'u jirta akkuma fakkiisoo dabaana godhu jirta kutaa. Telefoonni keessa darbu bu'ee baran. Xiyyanoo jira kaa eessumatti dawaa telefoona mana Bakka ciiftuu sana hojjetan anuma bu'a hadir kana maaltu qunnamee nama arga. Samma tarmaatanii tummichaa jechuun dhufee jechuun akkanaa bar jara jechuun waan akkanaa mutatee anuu furtitti jira baafadhee dhufee naan jiru. Gurbaan sana sheexaanii baafatee naan jaa'u. Yaa boqa rabbisi fiti. Olkaan. Icha kam jirti ichi qaama mataa kunuunti. Sababa loo illaanuu dooma rabbiin sitti ergeeti. Alhamdulillah rabbil alamin Dooma deemtu ajjeese illaanuu. daawwattoota hojjettoota keenya kun alhamdulillah jechuun isaanis ta'anii an dawaa jechuun sheekaa jechuun deengaddaa fi kaleebii deengaddaa ta'anii hojii jirra. Sheekni akkas jechuun manuma keessatanuu jechuun barnaa tolchee jechuun mana keessatti ifuu galee kaleen galee bara mana keessaa jechuun alhamdulillah galee bara mana duraan deemine hayi. Dawaa mana sanii doonarraa marsee sheekni jechuun quraana akkasitti nagaan jechuun galee mana keessatti jiraatan wayita akka jettu ammoo deemee nama bira dhaabbachuu ni danda'a. Abbaa fedhe jechuun qabu sun daba rabbi jechuun nageen godhe alhamdulillah waa takka taatan boo yaadinadha eegumaan jaa waan eegan jechuun dawaa san deeffadhe baatu dawaan san bar duraanarraa kunnaan ani bar kaan qabeetuma achiin naafirna darbu kun manuma keessa na seenu kun dawaa jechuun na marsu samana dhufeera hay ani lubbuu tiisan jechuun sheekni duraanis dawaa naa godheen dawaa sanii beeku jira malee akka mana kiyyaasa dhufne jee alhamdulillah daawwattoota keenya jechuun dawaan sheekni naa godhisan jechuun nagaa Karma jara kana jechuun dhaqqabee jechuun kaase xiyyaan haasisi jechuun xiyyaan siirii dalaguun xiyyaan dhamaan asitti dhufee jechuun jara kanaas akkana godhee guute uummanni jechuun siirii godhuunurraa wayyaa waan nama jennaan waa wayyaa waan hin qabdu jidduu tanammaa jechuun eeduma baasimas furmaata illee hedduu barbaannee jechuun dhabnee jechuun furmaata sanaa jechuun sakkoo san bachiisee akka malee jechuun godhu jira sunillee garaa kana jechuun nu yaachisu jirti jechuun onneen tunu dhaabbatteeti. Barbaanne bakkanni lagan godhusan dhabne bineensi kanumaa qabi bal'oo kanumaa qabi kanama jechuun itti bobbaaraa walumaanu amma wayyaa waa itti ogaa hojjetan walumaa irra bobbaanee kunis nurraan bahu sheexaanii kunis zakkoon sanii nurraan bahu abbataan hanga jirru jechuun osoo nama Oromooti dhaabbannu yoo dhumne irra wayya kuni rakkoon qabu beekadhu nama Oromoo osoo bira dhaabbanna yoo akkamitti moo asitti immoo dhufee waan fedhe na godhee wachuun ani jechuun isin kana kaasuun kiyya kun dirqama beekadha. Maaliif? Sana namicha kana qabii gaamma. Kana dirqama qabna bara. Ati mawulii. Kana barbaadeetiin barbaadee jechuun nyaadhamne akkama qe'ee dhufee tamis akkamatti kutee waa dhufee tamis isin. Bakka seenuun waan arginu bara. Ifuu bira gata isin ifuu biratti. Deebii haadha asamaa sitti ol babineensi deebitus. Mee amma waliin baanee amma. Qabdus tumtus. Asuma qabnee baafna qabna. Asumatti amma dhufee bee. Dawaan amma jechuun taraatan jechuun akka na tuffan nama akkana garraa kan duraan bahu. Feeddaytus waa garam. Abbadaan na duraan bahu. Shish goone jechuun isa dachirraa dhabamu. Hidhuu fi kunuunti bara dabree jira bara. Dawaa asii harkatte taraatan. Dawaa tan asii harkatte machuun sheekani bara. Bobbaasii beekaan barchuun bara. Dawaa tan as baafne bara. Akkuma uummata kana moo onneenneeti bara. Uummata jechuun siirii kana ajjee boo namni harkaan na gochuu danda'u jiru mee. Alhamdulillah rabbil alamin. Firraa tolchite. Boo mana hunda firraa tolchetiin sheekni dhufee jechuun dhukkee irraa kaasee tolchee akkanaa hunda keessa godhadhee laalla.
Kana hunda kiraftu isa kuree deemalla. Rabbi alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi alhamdulillah. Kana hunda jechuun isinii goone malee akkamitti jechuun gurbaa kanaa qabuu dandeenyaa. Daawwattoonni keenya jechuun bira dhaabbatee jechuun du'aa inni godhuu qabdanii daawwattoota keenya jechuun uummanni dachii tana jechuun balleessee nama Oromoo kana jechuun miskiina hunda jechuun lafaan dheebu akkana godhu jira. Furmaata isa jechuun rabbi nu agarsiisu gara fuuldirqamaa kanaas gara fuuldirqamaa kana qabnee jechuun yoo hiinee akka hidhaan hin baafne takka wayii gad darbine malee hin taa'u kadhu. Gaara geessine itti darbine. Akka godhanii jira moo gaara maal akka godhanii jira dhiisatti. Qabnaan akka godhanii jira. Amma yoo dhufe bareeda amma waa dhufu akka goonuu qabna amma waa dhufu ni. Manuma kana osoo jirru asii gad nu isaan dhawachuudhaati. Isaan bitee kun. Inni bara eeganne dhufe bitee miti. Inshallah rabbi irra se'aan. Kun rakkoon qabu. Inni amma yoo jechuun as nu dhufeewu qabuun keenya jechuun nu salphaadha. Uummata keetti isin kaane jeetu waa dhufu. Isin kaane jeetu waa dhufu. Hogguu dhufee jechuun akka goonduun beeka jechuudha. Daawwattoota hordoftoota keenya jechuun asumaan jechuun du'aa inni godhaadhaa nu bira dhaabbaadha. Sheexaan isaan kana godhe kanaas ni qabna. Zakkoos ni qabna. Abdii jechuun ka jechuun dhufee jechuun nagee jechuun ka telefoonaan sun dhee jechuun dhiifamu dhugaa gochuu jiru isaa abdii sanii jechuun yoo furmaatee nu gorsiisa malee waliin fayyuu fi kun dhiifama godhuun hin jiru. Maaliif jechuun nama keenya kana waan inni ta'anii jechuun hammaatanii akka malee jechuun nama kana gorchanii zakkoos nu gorsiifnaan furmaatee nu gorsiifnaan innillee dhiifamanii goonaa fi daawwattoota keenya jechuun jaraas kun alhamdulillah jechuun kaafamee jira. Kunis hogguu as dhufe jechuun asiin deemu hogguu as dhufe asuma qabna hogguu qabna egaa akka goonoo jechuun daawwattoota keenya jechuun viidiyoo isin marree gallaqifna akka goonoo jechuun walumaanuu ni gartanii jaa sadiiquu bakka rabbiin isin fayyise mee ol godhadhaa qaama kana jechuun isin laafseemi aboo ana jechuun achi dhufee naannaan gadu beetiin Mahammadiin naa eber telefoonni qatiis kaasii nama buuturaa kana godhe wajji jira Mahammad walleenu ka kana godhe walta kanan tokko numa jee inni tokko jee miskiina kanan tokko jeetuma sagaluma taana qofaan narra bee umana jee qofaan dhiiroo wajjii qotanii isaa akka gola dhufe qaba gurbaan aboo wajji si dhufuun dhaban lakkii isan karree Mahammad qofaan na dhufe hin beene dubbiin hin beekamtu wajji si dhufuun dhaban hin beene akka nama karaa namaa taa'ee naa jiru aanee gatuun isin qabnaa wayii Haane ke tumata kafidu. Wamata kafidu haane ke tuni kamai. Atis degatte tu mandi. Tuni rakon kam. Ayatas karetin sekasheni kanin karwaja net me wawun dawechun dawas nak kanne jira wamata kas nangoran. Rabbi gadite chun yo rabbi na wana gore bare ilmi nama wata kana goron dando. Kana gechun wamata kayadna. Inshallah chun alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wamata kayadna.